Počinjemo 5 minuta joge danas u sedećem položaju savijenih kolena, stopala na podu. Temenom porastemo ka plafonu, sedalne kosti pritisnemo u podlogu. Napravimo dubok lagani udah i dug rastrećujući izdah. Ponovo pravimo dug lagani udah, pa sa izdahom otvorimo kolena u stranu, spojimo tabane, zaokruglimo leđa. Udah, skupimo kolena, izvijemo leđa koliko nam to položaj dopušta. Sa izdahom kolena u stranu, zaokruglimo leđa, aktiviramo stomak. Udah, skupimo kolena, izvijemo leđa. Izdah, kolena u stranu, zaokruglimo se. Udah, skupljamo kolena, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se, kolena u stranu. Sa sljedećim udahom skupimo kolena, porastemo temenom ka plafonu i sa izdahom približimo sedalni deo petama. Udah u položaju, pa se sa narednim izdahom lagano pršljen po pršljen odrolamo da legnemo na leđa. Udah, privučemo pete sedalnom delu. Izdah, pritisnemo stopala u pod i lagano odignemo kukove, pa malo privučemo lopatice da oslonac bude na ramenima. Udah u položaju. Sa izdahom razdvojimo lopatice i kontrolisano spuštamo kukove na pod. Udah ovde. Sa izdahom privučemo kolena grudnom košu, odignemo glavu i gornji deo leđa od poda. Udah, vraćamo glavu i ramena na pod, blago odignemo potkolenice i sa izdahom se odrolamo u varijaciju položaja broda Navasana. Udah u položaju, sa izdahom spustimo stopala na pod. Sada ponovo otvorimo kolena u stranu, spojimo tabane, porastemo temenom ka plafonu. Udah, izvijemo leđa, sa izdahom se zaokruglimo i skupimo kolena. Udah, otvorimo kolena u stranu, izvijemo leđa, izdah, zaokruglimo se, spajamo kolena. Udah, kolena u stranu, izvijamo leđa, izdah, skupimo kolena, zaokruglimo leđa, pa sa udahom se odrolamo, porastemo, na izdah približimo sedalni deo petama. Još jedan udah ovde i sa izdahom se rolamo pršljen po pršljen lagano da legnemo na leđa. Udah, privučemo pete sedalnom delu. Sa izdahom pritisnemo stopala u pod i odižemo lagano kukove, privučemo lopatice da oslonac bude na ramenima. Udah ovde. Sa izdahom razdvojimo lopatice i rolamo se pršljen po pršljen da spustimo kukove na pod. Udah u položaju. Sa izdahom privučemo kolena grudnom košu, glava i gornji deo leđa se odižu od poda. Sa udahom se spustimo ponovo na pod, odignemo potkolenice i sa izdahom se odrolamo do sedećeg položaja u varijaciju položaja broda Navasana. Udah ovde. Sa izdahom spustimo stopala na pod, zagrlimo kolena, udah, porastemo. I sa izdahom se preklopimo preko nogu i opustimo. Ukoliko imamo vremena i želimo da nastavimo, možemo ponoviti ovu sekvencu od početka za još 5 minuta svesnog pokreta. Ukoliko smo spremni da ovde završimo, ostajemo u položaju koliko god nam prija, prateći pažnjom dah i zapažajući osjećaj u telu nakon vežbanja. Hvala što smo vežbali zajedno.